Olá, Loron Diak, Amut Kohau, Chef Lucas Diego Ximenes, Usi Centro Formação Nacional de Emprego Profissional Tibar. Yane ami hatu-hatu ka hatu amne produk lokal, mengkos hantoran, usi amne produk lokal. Olá, Loron Diak, Amut Kohau, Chef Lucas Diego Ximenes, Usi Centro Formação Nacional de Emprego Profissional Tibar. Yane ami hatu-hatu ka hatu amne produk lokal, mengkos hantoran, usi amne produk lokal. Kanesan ai farina dan ami ho kreatividade rasi hatu implementa itena produk lokal. Diak agora tirfal mai ia ingredientes no equipamentos no memang how prepara ia itania oing no yane ami ia ingredientes makanesan ai farina lis bombay no lis mutin ai manas minanu ene minanu amla uso minazete ia hortalan ia masing no ia pimenta. Amni equipamentos makanesan basia, sana o taso. Dia antes satu prepara itena ingredientes ahan, proceso talau. Primeiro tem que usar luvas, atune bel prevene itena higiene. Higiene é importante para ita. Depois tem que usar luvas, atune fuerza la bel con ahan bema kita halo. Oke, agora mai langsung ba kita kuah ai farina, hamos ai farina. Dia ai farina ne usi amnia produk lokal mame ia Centro Formação Emprego Nacional, Centro Nacional de Emprego Formação Profissional Tibar, no CNFP Tibar. Íamos ia agricultura, no ami prepara rasi kami ai farina, alas, feio, ami produk lokal memang kami menciona. Ia produk lokalnya ambil prepara valva hahan ida ono ba mengkosnya di amimos ya mensa atau halo kreatividade ba hahan mengkosnya agora ai farina how hasaire isin rua ku afahe ba parte hat isin ida ba hat fahe ba walo agora mahare agora tau ba be modi fase. Firma ita kuah halo kik, halo lotuk, oke. Kuah halo kik, nomos ia idane ita tahu ba nina kilograma ba ema idanian ya 175 kilograma.
aqui, depois dentro linha grama, né? Oh, 175 gramas, né? Ba kursida, ba bikangida. Otur ini agora, né? Coloquei gás. Agora a farinha com a prontona, tava sana. Firmai atau mina itu mina nu kanuru isin dua no masih tatu di tina gosto pimenta Turmai aumenta lis bombay no lis muting. Pahe barua. Topes tahu ba? Agora tahu masih pimenta lis. Farinha prontuana ho minanu. Depois agora turma ita tahu B yani B kopurua. B kopurua mame ya ini mililiter ne 500 500 ml. Agora ita tahu. Depois foi loke gas. Dia a farinha nebe mak ami dan ko amni kreatividade rasik nomos ami ya moro raba nebe mak ato kompena a farinha ami hamos tiana agora hamos otona ursida ne acompanha ho itania a farinha no ai manas ursida ho di garnish a farinha nebe mai tadangona i hamos ya hortalão. Husi tena produk lokal nasi, ya itene agrikultor. Idane mah kursira saya prepara ba itene mengkos kon bahan tuh. Oke. Wow, morin los. Oke. No, farinha naik dane, hon ini ya duração tempo ya 30 minutos nela. Dia agora kita prepara fali itene morotahan sira nebe mah unha to compena itene farinha. Oke, agora kita prepara batnya aku ahutiana iane ya kangko baba setahan adile funan sirane mah kursira to kompena ho itene farinha dan engkosnya agora ho tu prepara ona nesane hei itene farinha to grosso apa ita sai mah poin sona fali itene mortahan sir farinha prontona grosso na agora itu aku kasai mate gas põe agora itu fila modal aí passo kali smoothing ya sintolo prontona agora bloque gas agora usa itania mina produto lokal mina nu kanuru isin lah entolis ne morin sai
Agora tahu mau tahan. Tahu masing itu pimenta, orang mortam pronto na. Tirfal mai ita prepara aimanas, ori garnish no hortalão, lis bombay, lis bombay ulu. Tirmai ko aimanas, paprika, slice. Aimanas pimentão, aimanas solis pimentão no paprika pronto ana. Ingat plating haleteng agora. Firmai ita tahu farina. Agora turmai ita plating, satu tahu farina ba dinner plate, agora ita tahu. Farina ni memang kau terdaan 30 minutos, ni pronto na. Turmai ita modo. Acompanha o moro. Turmai ita usa ori garnish atau aimanas. Terus tahu pimentão. Turmai tahu lis bombay. Mau yang kuat ya na. Pronto na ita tahu hortalão hori garnish haleteng atau atrai ema. Ini produk lokal husi Italian rasa. Dia farina dan pronto na atau oferece baita. Dia hane for nutrição dia tebes baita Italian saudi, Italian isi. Tambah hane o produk lokal rasa. Laho hane memang udah kimikal na penelitian. Hane be ini protein kan ini nutrição nebe usirai liur. Ini kimikal kan ini kimiko yang larang makas. Agora ini ita ya kreatif rasa atau kriya o produk lokal atau ini belihatang proteinnya kan Saudi dia baita ini isi rasa. Idane kami
Halo produk lokal, ho kreatividade rasi, ho itania produk lokal, usia farina, bel produk falmema mengkos ka hantonang, bel hange media tempuna. Oke dia aktividade orang kita agora 6 segundo, ia itena menu, ia croquetas de Milo, halo hahang nebe hahang cake, itu bapak dia finger food nebe ami halo husi produk lokal ho batar susbeng karau niang no rigu mayo pound round butter mantega o mantolo. Primeiro kita se halo nia processo agora ingredientes mak tirmaine ia mina nu no ia trigo ia manteiga nomos ia pound round ia batar ho produk lokal ia mantolung ne mabe orsida ita usaret mantolung nia beng muting kuaite orsida usar mantolung. Primeiro tem que blender batar, tem que nafati mantém posição, usa luvas. Oke, agora aku blender batar. Ya receita ide batar tem que ya ini gramane tem que 500 gram. Oke. Agora tahu batar. Turmai tahu susbeng karau ni tua ini blender belel ahu dia. Agora tahu manteiga sorry net. Susbeng karaunya. Kira kalau nabe aumenta batar na bema ko hinta blender una. Tu falmai tahu trigo 500 gram kilo. Oke, pronto ana. Agora ita halo adonan ba croquetas. Dia agora turma ita foti susbeng be ma ko ita quero kona o kaurtiana mix tiana agora toma ini kaur falo trigo. Agora
kita boleh usar limão. Agora adonan pronto, Ana. Dek agora adonan pronto, Ana. Agora kita halon ini adonan nevemba produz até croquetes. Ok, agora kita mais sistema tuh. Ok. Agora halo. Halo, oke. Melana usa prosesu na tempo na arco itu. Kalau ni adonan, al prosesu na arco itu. Suka pas-pas. Halon adonan.
dia agora adonan prontuana eta petirma ita halafal babe ta mantol muting no halafal mela tau pan round oke agora tau mantolo pound down. Fatin tahu. Para prontona, adonan prontona, heng atu wa sona, kora bafal sona. Saucepan, agora processo de sona falo. Bloque gas. Tau mina. Então mina mana foi tau corquetes bala.
Jack agora mina mana sona. Mina mas label manas liu. Sela wan hira itu sona croquetes ne bele afeta be ni bele acontece ne muto. Croquetes bel muto. Ne se larun Jack lazare. Agora itu sona. Dan emak croquetes de Milo. Agora quero. Agora passa com né. Agora é pronto, né? Agora kita plating ya, dessert plate. Kita nemak, haham cake nebema kita bayang hang merenda, bayang hang lorai ko, belamus dadet, snack cake masih mana? Oke, agora kita bela koko parsentinha sabor na mesa, então agora firma ita koko. Wow, gostoso. Croquetes de Milo irane bela hang ho ai manas, ou bela hang ho saus tomat, saus manas. Espera kata ba telespectadores sir hotu, ba harenan sira. Bela pratica o halturi uma. Obrigado, ba. Diak ba telespectadores, irane mak produto lokal husi Centro Tibar. No ia produto lokal irane honaram croquetes de Milo. Ihane ami halona, pois agora koko ninia sabor, no ninia gosto. Wow, gostoso. Hamutu Cohouse, Chef Lucas, Lori Sabor, Atimor, Bamundo. Adeus.